رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Umar wa an Abi Sa'id Al-Khudri lan saking Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa ardhah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. La tushaddur rijal, la tushaddu jim nabaha rihal ya. Rihal. La tushaddur rihalu illa thalathati masajid. La tushaddu ojo nalekaken ojo nalekaken ing taline unta la tushaddur rijal la tushaddur rihalu ojo den talekaken apa taline unta ojo ditalekaken apa taline unta. Maksudnya ojo dianakaken lunga ojo ngadakaken ojo nganakaken lunga keutamaan kang sempurna. La tushaddur rihalu ojo nalekaken taline unta ila thalathati masajid angin maring telu pira-pira masjid. Masjidil Harami tegese Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa lan Masjidil Aqsa wa masjidi lan masjid ingsun hadza yo iki masjid yakni Masjid Nabawi Masjid Madinah muttafaqun alaih utawi iki ku hadis muttafaq alaih wal lafdhu utawi lafate hadis iku lil Bukhari kaduwe Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis nikah saungkun hadis nikah ampune bahas ning bab akhir dari bab i'tikaf. Nggih bab nikah ning hadis nikah ning kitab nikah ampun panjang lebar ning bab i'tikaf ning akhir bab i'tikaf. Ana apa mek beli boleh? Anika karena berkaitan kelaban nazar. Berkaitan kelaban nazar. Hadis nikah menunjukkan bahwa orang se anadar artinya masjid telok nikah sebisa gawe nadar. Masjid telok nikah tok sebisa gawe nadar dari keterangan hadis nikah. Orang si anadar kelaban ngangkui nadar masjid telok nikah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Maka mon bada orang anadar kelaban masjid telok nikah karena nadar selain dari masjid telok nikah tak jadi artinya tak wajib nekane. Aneka pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, dan pendapat
napanya mana Imam Syafi'i dan pendapat Imam Malik, beliau berpendapat luzumul wafa'i bin nadri bis salati fi ayyil masajidi thalatha. Mun beda orang anadar, engko anadar solata ning Masjidil Haram, Makkah, Madinah, Palestina, Masjidil Aqsa. Maka pendapat Malik, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i wajib nekanin nadara bi ayyil masajid, ka masjid saya pilih. Karena telok masjidnya pada Masjid Muljana. Kening ning Masjidil Haram, kening ning Masjidil Aqsa, kening ning Masjid Nabawi. Pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik. Kening mele maksudnya. Wa khalafahum Abu Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah enten la yalzumul wafa walahu ayyusalliya fi ayyi mahallin sya'a. Pendapat Imam Abu Hanifah la yalzamul wafa, tak wajib nekanin dari nazar seorang anadar gela abajeng utawi i'tikaf dalam telok masjid nikah. Walahu ayyusalli fi ayyi mahallin sya'a, bahkan kening bagi orang si anadar untuk solat dalam masjid gela fi ayyi mahallin sya'a, dalam masjid kama boy. Pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, mun beda orang anadar kalaban telok masjid nikah ki kening mele salah situ ngah, kening Masjidil Haram, kening Masjid Nabawi, kening Masjidil Aqsa, yakni masjid telok nikah. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Kening fi ayyil masajid ats-tsalatsah, kening mele. Cuma wajib menurut pendapat Imam Abu Hanifah, wajib penikah benih wajib i'tikafah. Jadi mun beda orang anadar, engko anadar asolat ning Masjidil Haram. Setetih benih solat ning Masjidil Haram, tapi wajib aja lendak Masjidil Haram. Benih wajib ning Masjidil Haram, tapi karena beda orang pun anadar i'tikaf Masjidil Haram, mun masjid tak kehitung fi ayyi masjidin, kening masjid kanto, masjid kasah, kening masjid kasah, kening cuma wajib al-masyu ilal haram, wajib ajalan menuju Masjidil Haram. Ini ke pendapat Imam Abu Hanifah. Wa innama yajibu indahu al-masyu ilal Masjidil Haram. Sewajib benih bejeng, sewajib benih i'tikafah, sewajib nikah aja lena menuju Masjidil Haram. Lena nikah sisi wajib. Mun sholat anja, sholat tak bisa tentuaki. Baik neng kamma bayi di masjid kasah, masjid kanto, masjid kasah kening. Cuma wajib aja len, wajib usaha untuk sampai di ke Masjidil Haram ni wajib hukum. Ini ke pendapat Imam Abu Hanifah. Kening sholat iqamah abai fi ayyi mahallin sya'a, wa innama yajibu indahu al-masyu ilal Masjidil Haram. Hanya saja sedati wajib kangkui orang si anadar gela al-masyu, berjalan, yakni menuju ke Masjidil Haram nikah sewajib. Nah, dari hadis nikah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarah bahwa telok masjid ini adalah masjid saya paling mulja. Memberikan keterangan bahwa hadis nikah nerangaki bahwa masjid telok nikah masjid saya kening gawe nadar. Adapun masjid saya lain tak luzumul wafa. Ampun terangaki ponan nikah. Kok nadar neng masjid ini masih beda masjid kanto pokoknya dalam masjid kening kanigoro, kening siar, kening etisa kamah pokok neng masjid tak wajib kecuali masjid telok nikah.
lamun le nyebut Masjidil Haram ya engko anadar i'tikaf di dalam Masjidil Haram atau engko anadar salat di Masjidil Haram maka wajib hukumah. Pendapat Imam Abu Hanifah tak wajib, cuma entara saya wajib. Ibaratnya kudu haji atau umrah. Ya, haji atau apa? Umrah. Nah, hadis kedua. Wa an Umar radhiyallahu anhu lan saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala Dawuh sapa Sayyidina Umar qultu matur sapa ingsun ya Rasulullah tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni sak temeni kula iku nadar kula fil jahiliyati ing dalem zaman jahiliyah nadar an a'takifa ing yen to i'tikaf kula lailatan ing dalem sewengi fil Masjidil Harami nadar i'tikaf ing dalam Masjidil Haram qala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aufi mongko nglakonono sapa sira binadrika kelawan nadar sira fa'aufi mongko nekanono sapa sira binadrika kelawan nadar sira. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar pernah matur langsung dekat Gusti Kanjeng Nabi, ya Rasulullah inni nadartu fil jahiliyati an a'tika fi lailatan fil Masjidil Haram. Kaulah ki ning zaman jahiliyah sebelum kaulah masuk Islam, kaulah pernah anadar tero i'tikaf semalam ning Masjidil Haram. Jadi pertanyaan Sayyidina Umar atanya sebelum masuk Islam. Berarti orang kafir si anadar. Nah, orang sebelum masuk Islam anadar terus dia mulai masuk Islam. Apakah wajib nekanin nadarah padahal nadar gelek ning luar Islam sebelum masuk Islam? Jadi Sayyidina Umar ning zaman jahiliyah sebelum beliau masuk Islam, Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah anadar i'tikaf semalam ning Masjidil Haram. Nah, derma apakah tetih nadar orang sebelum masuk Islam terus masuk Islam apakah wajib nekanin nadar sekadi menadar gelak sebelum masuk Islam? Qala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu dekat Sayyidina Umar fa'aufi binadrik tekanin nadarah. Berarti hadits nikah dalla ala annahu yajibu alal kafir al wafa'u bima nadhara bihi idza aslama. Hadits nikah nerangaki wajib hukumah orang kafir ketika kafir gelek anadar terus masuk Islam, maka ketika masuk Islam si orang gelek wajib nekanen nadar. Nika pendapat wa dhahaba ilaihi al-Bukhari wa Ibnu Jarir wa jama'atun minasy-Syafi'iyah dan sebagian besar daripada Imam Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i memilih hadis nikah bahwa wajib hukumah orang kafir ketika masuk Islam wajib nekanin nadara sekabina nadar gelak sebelum masuk Islam. Wa dhahabal jamahir ila annahu la yan'aqidun nadaru minal kafir. Sukan sejamahirul ulama, sebagian besar ulama tak mewajibaki, cuma aneka adalah hukumah sunnah, perintah benar perintah wajib dari Kanjeng Nabi di Sayyidina Umar. Karena orang kafir melakukan apapun tak teti. Orang kafir sodako tak catat ganjaran. Orang kafir haji, orang kafir bantu kasa, bantu nikah, tak yangkep ganjaran, tak nilai di Gusti Allah Subhanahu wa taala karena tak iman, tak Islam. Tak catat ini Allah Subhanahu wa taala. La yan'aqidun nadar minal kafir. Tak catat, tak teti nadar orang kafir. Pendapat jamahirul ulama kecuali Imam Ibnu Jarir, pendapat al-Imam Bukhari, wa jama'atun minasy-Syafi'iyah dan sebagian kelompok dari pendapat orang senorok ke pendapat Imam Syafi'i berpendapat bahwa wajib hukumah. Wajib hukumah al-wafa bima nadhara bihi idza aslama. Nekanin nadara mulai masuk Islam. Adapun sebagian besar ulama tak wajib. Kenapa? Polana tak masuk Islam. Tak, karena nadar gelak sebelum masuk Islam. Lalu terus kan perintah bi Kanjeng Nabi fa'ufi binadrik aja perintah istihbaban au nadban, aneka perintah sunnah bener perintah
Wajib. Paham ya? Nah, jadi mohon pada orang kafir tanya dari kok bilang ki kafir anadar engkau i'tikaf di Masjidil Haram, engkau anadar senika nadar tak wajib nekanen cuma sunnah hukumah. Sunnah hukumah. Pendapat Imam Ba'dul Malikiyah, Imam Malik, ila annahu sallallahu alaihi wasallam innama amara bihi istihbaban. Hanya saja Kanjeng Nabi memerintahkan Sayyidina Umar untuk melaksanakan nadarnya istihbaban, aneka berupa istihbab, sunnah, bene amar wujub, bene wujuban tapi istihbaban. Kamu lebih kuat dari pendapat-pendapat neka, maka selebih kuat ingki peneka pendapat sepertama. Pendapat sepertama selebih kuat ingki peneka wajib nekanen nadar kangkui orang kafir mon la masuk Islam. Neka pendapat selebih kuat. Pendapat lebih kuat neka. Mayoritas para ulama, mayoritas neka. Mayoritas para ulama berpendapat la yan'aqidun nadar minal kafir, tak dadi nadar orang kafir ini kata catat la yan'aqidu, tak dadi, berarti mulai tak dadi hukumnya tak wajib. Tapi pendapat saya kuat, pendapat saya pertama al-awwal, pendapat saya pertama yang kita pendapat al-qaulul awal awfaqu, ini lebih nyocokin ke hadis dabun ulama. Wala yakhfa anna al-qaul al-awwal awfaqu bil hadis. Pendapat selebih kuat adalah kibanega kaul se pertama karena mereka lebih nyocokin dekat hadis seteti penjelasan yang kaadinto. Saumpama bodo orang anadar. Engko anadar masjid, engkau anadar i'tikaf edel masjid semalam kambi apasa. Engkau anadar i'tikaf masjid kelaban ngelakonen pasah. Apakah kedua-duanya wajib? Mun anadar lailan semalam engkau i'tikaf masjid kambi apasa. Karena pasah malam mereka ada. Maka hukumnya walaupun bentuk nadar tak wajib nekanin nadar sa'rupa pasah karena ada pasah malam, kecuali anadar i'tikaf ning ting sianga juga ngelakonin apa sah, maka wajib kedua-duanya. Engkau anadar i'tikaf masjid mulai pagi sampai sore kelaban keberadaan apa sah dadi keng monoreng anadar malam, engkau anadar i'tikaf semalam masjid kambi apa sah ada pasah malam, maka tak dadi hukumah. Ya, sesuatu napa ada tuntunan yakni apasan yang ting siang karena pon bedebek toh apasannya kecuali pon lebek toh bedebatas mulai dari imsak sampai maghrib aneka bekton orang apasah malam sobung tetimon beda orang anadar i'tikaf semalam terus apasah taba apasah kok anadar apasah semalam sobung apasah malam, berarti la yan'aqidun nadar tak dadi sedeti cuma i'tikaf dalam masjid. Naam. Mun masjid telok, Masjidil Haram, Masjid Aqsa, Masjid Nabawi keneng mele. Salah situ engko anadar neng Masjidil Aqsa jelas lebih utama Masjidil Haram tenimbang Masjidil Aqsa, maka maka kenceran selebih raja maka keneng ngelakonin karena Masjidil Haram neka status lebih mulia tenimbang Masjidil Aqsa, keneng mele keneng neng Masjidil Haram walaupun anadar neng Masjidil Aqsa. Nah, neka bab nadar dalam masjid orang si anadar dalam masjid sebab tabuna Imam Abu Hanifah beni masjid tejia seteti tapi ben nyata akinah neng al haram ajiriyah dak Makkah ajiyah karena tak mungkin Masjidil Haram yang leda di sana ben
Mun masjidnya terserah, tapi ben entar saya wajib. Ya, entar dalam Masjidil Haram ini saya wajib hukum mah. Bene iktikaf ceneka. Engko anada teti mun saumpaman orang nentoaki dak situng masjid tok. Engko anadar dok masjid dina tok. Selama tang odi engko anadar engko iktikaf engko abeujin masjid dia tok saumpama. Selama tang odi anadar selama seumur hidup engko anadar asolatan yang masjid hada masjid yang sesemak ria saumpama maka orang yang si anadar ngak neka masjid silahkan keneng eka mabai walaupun nyataaki masjid teh cuma si nadar si wajib sholat berjamaah nah dalam masjid adapun masjid teh keneng masjid mankaman tak harus neng masjid si tentuaki. Pendapat kedua wajib hukumah berarti sholat ning dalam masjid karena pun leenya taki masjid edina ria sebutnya mana sebut kanto. Nah, raja kencer orang anadar nih kan ngalakonin nadar ya tambah raja kencer mereka mau enter masjid mulai sampean pun lah asurbanan pakaian pun rapi niat nadar baik engkau anadar i'tikaf ning masjid. Nah, deki depak ke masjid niata engkau niat i'tikaf masjid ria i'tikaf nadar. I'tikaf nadar. Berarti sampean kenceran benih kenceran sunnah punan. Kenceran wajib, maka kenceran wajib kencerna lebih berbobot, lebih berat tinimbang kenceran sesun sunnah. Sobung ceritana bareng sunnah tak bisa makalah bareng sewajib, Pak. Apa boy sobung bareng sewajib tak bisa makalah bareng sesunnah. Bareng sunnah tak mungkin makalah bareng sewajib. Pasa sunnah pasa banding pasa bulan Ramadan, jelas bulan Ramadan. Salat qabliyah ba'diyah banding bareng salat sefardu. Tetap muljian bareng sefardu. Sedekah banding bareng zakat sewajib, rajaan kajenna zakat sewajib. Sedekah wajib. Terus demikian, napapun napa amalan sewajib andi kegencerna lebih berbobot, lebih berat, lebih raja tinimbang amalan sesunnah maka sunnah kening kebe wajib. Contoh engkau i'tikaf di masjid hukum i'tikaf sunnah cuma sampean mun anadar maka kencer wajib karena pun la anadar cuma beda situng amalan sesunnah bisa makalah sewajib satu-satunya amal mun lain tak bisa makalah bareng sewajib bareng sesunnah satu-satunya amal perbuatan yang bisa mengalahkan perkara yang wajib cuma situ. Amalan apa jadi? Hukuma aulu salam nika sunnah, ajawab salam hukuma wajib. Cuma aulu salam walaupun sunnah kencerna lebih rajin tinimbang ajawab. Padahal aulu salam sunnah. Ajawab salam hukuma wajib. Cuma ning bab aulu salam tok nika sebisa sunnah makalah bareng se wajib. Berat orang aulu salam nika. Berat. Di mana benar yang uluk salam ketemu kanca setia. Peso ontong setia. Paling mon ketemu kiai, ketemu ustad, hatta ketemu reng tua ada nggak ada yang tahu uluk salam. Masuk bungkul ada tahu uluk salam. Sunnah cuma bisa makalah bareng si wajib. Orang yang ngabitin uluk salam ni ketandi sifat sombong jangan kanjeng Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada al-badi'u bis salam bari'un minal kibir. Al-badi'u orang sing ngabitin bis salami kelaban uluk salam bari'un lepas bebas minal kibri daripada sifat sombong tak pantas ya tang murid kok. Sombong berarti ustaz tah. Neraka yang lah sombong. Saya tak bisa masuk surga orang mungkin sombong. Wah, kok Gus alumni ria tak pantas kok jeregen anak buah ria tak bisa. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek selalu ngabitin uluk salam hatta ketemu kanak kene sekalipun ketemu kanak kene Kanjeng Nabi nek uluk salam kade assalamualaikum seneka. Lah satu-satunya amal bareng sunnah bisa makalah bareng sewajib cuma ning bab salam tok.
lain tak bisa ya, kecuali nadarin. Mulai nadarin ya karena sunnah, salah karena nadar ya teti wajib nikah. Berat orang nguluk salam nikah, nerima telepon jarang nguluk salam, jarang nguluk salam. Paling mon matamoy pun kadang tak uluk salam, nok tok labeng, tok tak uluk salam sekali. Ketemu kancan uluk salam, ketemu kancan jarang pun, nyapa nih jarang. Wih, gitu, wih, mon mapit tambah gaya mon nyapa, mapit di mon yang ketemu deto, angang ngasukuni mapit di mana. Kara pak demaah, tetilan jengkel lu cukup isyarah demaah. Singkat pola bimape. Lancongan demaah, demaah, lanjang kelu nyaman kia nirmapit, mau nyapa orang. Ngakui nggak sekuni, tok jo ngerti lo lancang pertanyaan aja. Yang ketemu kayak cak ngangat tok sih. Assalamualaikum tak apa tadi lah. Cak ada tak ala deh. Ya daerah mosok deh. Ya ngangaki yang kok. Ya pada patangga ngangan gitu tin. Nah, pon nikah akhir bab nadar. Bab nadar potos alhamdulillah. Marsi nikah bab kitabul qadha tentang nerangaki tentang putusan hakim orang-orang sing ngokomen nek bapak pemerintah nika ancaman bagi orang-orang sing menghukum benyaan se neraka benyaan hakim benyaan se neraka ya riyalah aktaruhum finnar bolan naudzubillah nika kitabul qadha tentang nerangaki kitab nerangaki napanya mana bab putusan memberikan keputusan. Nah bab nadar ampun potos panjang lebar nyon sapora atas keterbatasan pengetahuan dan kaula bade salah lo potah nyon maaf beribu-ribu maaf tadi pola bade se napa se korang memahami tentang keterangan-keterangan kula bisa dikaji boleh bab nadar napa saya berkaitan dengan bab nadar. Insyaallah paham nih kaya. Jadi pendapat-pendapat dari para ulama Imam Syafi'i, Imam Bukhari, ya, aneka ngenengaki, napanya mana memilih daripada Imam Bukhari, Imam Ibnu Jarir, neka memilih tentang eka ma'abai al-wafa, Imam Syafi'i dan Imam Malik, aneka memberikan pendapat luzumul wafa bin nadar bis shalah fi ayil masjid thalatha. Dari hadis nikah keneng mele dari masjid telok nikah pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Abu Hanifah enten tak wajib nekane masjid di mabe keneng cuma ajeuleun ada tempat jiri saya wajib depak desa tuk bali keneng depak pokok depak tak salat pokok depak salat lemari disah keneng wa inna ma yajibu indahu al-masyu. Nah adapun nadar i'tikaf di Masjidil Haram sebelum masuk Islam, kemudian orang yang kelak masuk Islam, maka nadara wajib etakanin nikah pendapat Imam Ibnu Jarir wajib hukumah ban wa jama'atun minasyafi'iyah jamaah semengikuti dari Imam Syafi'i wajib mula masuk Islam. Adapun pendapat para ulama la yan'aqidun nadar, sebagian para ulama la yan'aqidun nadar, sebagian besar nikah jamahirul ulama la yan'aqidun nadar minal kafir, orang kafir anadar la yan'aqid tak tetih berarti tak wajib nekane ya tak wajib nekane karena orang ataqarrub ibadah dari orang kafir ini tak sah. Al-Imam Tahawi dia mau orang pokok sepenting ke masih kafir pun atena belas angok orang kafir masih Islam pun tak belas kaki bandingnya ada iya kafir belas Islam belas pada belas antara belas bi tak belas jelas tahu saya banding aki tak ada taring Islam sebelas
masih kafir mon lampok angok kafir masih kor lampok tembong Islam cerek. Islam adalah paling terhebat. Imam Tahawi ni kadebu beda ke apa beda keterangna Imam Tahawi ni kadebu tak dadi orang kafir ataqarrub kelaban ibadah. Qala Tahawi la yasihu minhu taqarrubu bil ibadah. Tak sah hukum orang kafir ataqarrub dekat Gusti Allah. Yayasan dari orang kafir tak sah hukum mah. Tak terima bi Gusti Allah. Wan apa naro pendapat jibi lo semaria. Mare dina lah minta sombongan masjid desa. Pondok minta sombongan dak ruah. Apa-apalah karo tekakan, karo betah, karo semen. Tak sah hukum Imam Tahawi ni kada bu artinya engki cereng untuk ibadah ni kada ka Allah Subhanahu wa taala. Engki la yasihu minhu at-taqarrubu bil ibadah. Tak ngarang, Pak, tak ngarang. Bening karangan Imam Tahawi ni kada bu tak sah hukum orang kafir asma at-taqarrub kelaban ibadah dekat Gusti Allah. Santunan anak yatim minta ki sombongan da orang-orang kafir anu apa ada tareng Islam kurang kompak tareng Islam ni ka kurang bersatu benyan aku kekeh benyan atau karena senika sehingga kipon neka menghalalkan segala cara pun naudzubillah ya. Nah neka perlu hati-hati neka cek sampai nek ngerene cek sampai ding mendingake orang Islam bi orang kafir sobung paling hebat orang Islam mun sampean mending orang kafir ngocak agama ria pada Islam bi orang kafir ya masuk kafir bae ban tau sama masuk Islam tau saja ngajak orang tau sadek madaki mun pacet lah pada anu apa kake ngocak Islam ria pada seneka lah. Wah keras dia tak apa kerasa lembek kerupuk ayam kenengkakan kerasa kerupuk nyari saya keras komun kerupuk petes keras saya beli mau lembek ayam tak beli ya kerupuk nyari saya keras hukum tak nyari saya keras nyari saya baik lembek nah mantar moga titik ilmu manfaat barakah amin. Kitabul Qada wallahu alam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik Sayyidina Muhammadin wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil فلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة لمخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل وأخلاء يا علماء نحظى بالخير ونفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر.
وصلاة الله تغشى المصطفى من للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صعب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. فاتح إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض لمغاربها بر وبرها خصوصا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالي عكسم والفقه المقدم جميع ساداتنا علي وعالم فخر الوجوش وكرب بن سالم وخعيب بن سالم قطب رباني ثم نسين شيخ عبد القادر الجيلاني مسنشن الشاذلي والإمام النووي والمؤلف هذا الكتاب الإمام بن حجر العسقلاني قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد البارس قطب شرف بلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قطب المال الحبيب الهبشي قطب البار الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخيه طاهر ثم إلى الحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب عبد الله باق والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب عبد القادر بن سملة على والحبيب علي بن سقا والسقا والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه والحبيب صالح بن حميد دانقو والحبيب حسين بن هادي الحامد براني والحبيب محمد الهدر بنيوان والحبيب هادي بن عبد الله الهدر بنيوان وأصولهم وفرهم ثم إلى روحي جاسم نور سليم وزوجتي وكيجي هاشم رافي وزوجتي الجد مهاجر وزوجتي الجد عبد الله وزوجتي الجد برهان وزوجتي الولد منير علي وزوجتي الوالد خليل عبد الله وإخواني ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويميد علينا من بركاته وأسرار وأنواره ونعم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة ونتغشى من الرحمة والمغفرة ثم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين يا عطاء ويا معطي لا بالعطاء لا تبطي وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك